Birinçiden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып та күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин ушул вакытка чейин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Өзгөчө ушул кылган умрабызды Аллах Таала толугу менен кабыл кылган болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок, Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт, Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт, Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта эмнени кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Астагфиру билlah, инналлаха ала кулли шайин кадир." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр дейт. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат. Аллах Таала кааласа бардан дагы бар кылат. Аллах Таала кааласа бүт бардыгын кайрадан жок кылат. Аллах Таала кааласа асмандан жамгыр жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай дагы кое берет. Ал ушундай улуу зат. Аллах Таала кааласа падышаны кул кылат. Аллах кааласа кулду падыша кылат. Аллах Таала кааласа жазды кыш кылат, Аллах кааласа кышты жаз кылат. Аллах Таала кааласа ата энеси жок эле жаратат. Аллах кааласа атасы бар, энеси жок эле жаратат. Аллах кааласа энеси бар, атасы жок эле жаратат. Аллах Таала кааласа ата энеден жаратат. Аллах Таала кааласа ата энеси бар туруп дагы жаратпай кое берет. Ал ушундай улуу зат. Бир кезде инсандын ийиси дагы жок эле, адамдын аасы дагы жок эле. Аллах Таала адам атабызды топурактан жаратты, ата энеси жок эле. Адам атабыздын атасы ким? Билгендер барбы? Энесичи? Жок. Аллах Таала каалады, обо энебизди адам атадан эле жаратты. Обо энебиздин энеси ким? Жок. Атасы адам ата. Аллах каалады, Иса алейхиссаламды Мариям энебизден эле жаратты. Аллах каалады, сиз менен бизди ата энеден жаратты. Аллах каалады, бир канча туугандарыбыз бар, үйлөнгөн, турмушка чыккан, жашап атат. 5 жыл, 7 жыл, 10 жыл болду, дагы эле балалуу боло элек. Докторго барып көрүнөт, молдого келип окутат, табытка барып тамырын карматат, тетияка барып кан чыгарат, үйгө келип жыт чыгарат, аны кылат, муну кылат, бирок дагы эле балалуу боло элек. Аллах Таала мына ушундай улуу зат. Ошондой улуу болгон Алла сиз менен бизди жок жерден жаратты. Кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, мына ушунчалык сулуулук берди. Ушунун бардыгын Алла бекер берди. Бергендигин билдирип Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха." Эгер деселер Аллахтын берген белегин эсептесеңер, эсебине жетпейсиңер деди. Ол турган ар бирибизге Аллах Таала эсепсиз, сансыз, баасыз белектерди берди, бекер берди, сурабастан берди. Бекер бергенди билген зат, сурабастан бергенди билген зат, сурабастан алып койгонду дагы билет. Мисалы, башыңызда канча тал чачыңыз бар, билесизби? 1, 2, 3 деп эсептеп эсебге дагы жетпейсиз. Алланын бетин ары кылсын. Эгер башыңыздан чачыңыз понни түшүп калса, өлдү да аппак эле фантамассың. Эт жеди менен тотура албайсың. Боптур, башыңга чоң экен, эсептеп көрбөпсүз. 2 кашыңызды эсептеп көрдүңүзбү? Канча тук кашыңыз бар? 2 кашың түшүп калса, өлдү, аппак эле жылансың да. Эт жеди менен тотура албайсың. 2 кашың түштү дегиче бирге өскөн, бирге чоңойгон балдар эле сиз жөнүндө сүйлөй баштайт. Анан тааныйсыңбы? Тааны, бирге да чоңойбоду. Эмне болгон? Оорбаса керек да. Ол өзү жөн жүрбөйт да. Уктаганда эле катыны кырып салса керек да. Дагы деле катын күнөөкөр да. Аллах Таала ушунун бардыгын бекер берди. 2 кашың эле жок болсо, мына жаздын күндө тердеген териңе 3 жылда болуптур, 5 жылда сокур болуп калмаксың да. Тердеген терин кирип отуруп эле сокур болуп калмаксың.
Ата бабамыз айтат, 5 kol barar emez deydi. Hakikatta barar emez. Mana ne deysizler? Baş barmak. Uşulle jok bolsa atыңыз başka bolat bolчу. Bare, kolu joktu şakır. Qaysı kol jok? Jana pistoletçi. Jön söylösöň qaysı pistolet? Mayıp. Qaysı mayıp? Barmagı jok. Toltur at menen ata oturup çakırmak. Ova, bul biri emez, eko bal otpay be. Uşulle jok bolsa tarıt albayt bolчусуз. Uşulle jok bolsa jul albayt bolчусуз. Uşulle jok bolsa men mayıpmın dep jalınıp barat bolчусуз. Boptur, bulgo çoňken en kişine ne deysizler manany? Çıpalak, uşulle jok bolsa siz baktulluk duşuna koyat elеңiz. Karaçandan çıpalak barken, koysaň, toçna men gördüm çıpalak barken. Kana körseseň deseň bul dele körsese koybayt da. Mana dep eleç. Koya turçu kören, jok közüň tiýet, körsetip bayt bolчu hormat tugan. Allah Taala uşunun özüge milyondogan payda koyup koygan. Sizde bar oylanbay atasız da. Sizde bar kadırga jetpey atasız da. Sizde bar hormat tugan. Karaň, birle paydasyny aytaýyn. Oturasy, kulağыңız kıştı, ne kılasız? Sraz uşun tıgasız da. Büttü. Eger bul jok bolsa, kulağın kıtsa mınan tıkka men jetpeyt da bulçu. Batpayt da bul. Mana ayttың, kıtışıp atat, tırma koy, buga barı, bir ýagdan tıkıp, bir ýagdan çygar öre. Parsıldagyn jarıp koýa, orutup koýa, etiyat kıl deseň ne det? Jaman naziksin go. Erkegili bolboýsun ba. Aç kadırın tok bilbeyt, oru kadırın so bilbeyt, bul orudu, bilbeyt anı. Hormatly joga, mana şu turgan turpatybızın bardygyny kim berdi? Allah berdi. Men sıdkı ile körüşünü aytdym. Az içige kire turgan bolsa boldu. Siz ömür boyu çekendiňizde secdeden köterбей ötüşüňiz kerek bolçu. Az içidegini aytsa siz ömür boyu namazdan başyňyzdy köterбей ötüşüňiz kerek bolçu hormatly tugan. Allah Taala bardygyňyzga akıl berdi. Ya Allah. Siz keldiňiz, men keldim, men süýlep atam, siz okup atasyz. Nege? Akylyňyz bar bolgondygy üçin. Allah'ın betinin arkasın, akılından kiçine tayka olsa öldü. Kança süylesің dağı ne deydi? Keçirip koyasız, bunu şunday köp süylep kalgan deydi. Dem saldırıp koyuş gereken, okutuş gereken devinin kete veririz. Allah Taala mına uşunça, böreğiniz işte otat. Anan oturazmın al jerde. Biriyle böreğin atkaz bersin, çeli Kırgızstan'a muhtaçsın da. İyilap çıkarasın da. Urmatlı elin biri son bolsa dağı bergile, suraçını yapıretseği deyip. Allah Taala bardygyňyzga uşunça nerseni berip turup, emi höküm berdi. Aqimus sala. Namazыңды turguz dedi da. Uşunça nerseni berip turup, anan Allah Taala höküm berdi. Tüz jürgün. Jakşylykka çakyr, jamaattan kaytargyn dedi da. Allah merimdi zat hormat tuturgan. Namazı bardygyňyzga farz kıldı. Namazga beken bolуңuz. Ova, namazda tik turuş, kıyamga turuş farz. Birok Allah uşunçalyk merimdi zat bergen belegini alsa ökümünü dağı koşa alat da. Mınday merimdi zatты hiç yerden tappaysız hormatly tugan. Tik turup namaz okuş gerek. Men tura albayım, belim ağrıp atat. Anda oturup al okuy ber. Oturup al okuy ber. Kim kıynap atat seni? Maga pastelni rejim dep koydu. Oturganga dağı bolboyt eken. Anda başın kıymıldayby? Ima işara. Oku, jatıp al okuy ber hormatly tugan. Ne toskol bolup atat? İma işara başıngdağı iştebey kaldı, moyun sınıp ketiptir. Endi keçiktirip dur, darılan. Jakşı ogondan keyin okuysun. Antkeni şariatta köz menen namaz okuş jok. Birinci rekatta menan jumup alıp turup, eki ötköndө bunu jumup koy, anday jok namaz. Uşuga çeyin Allah Taala mümkünçilik berip atat da. Emi uşunda dağı namaz okubasaң, uşunda dağı tuura jolda жүрбөсөң, uşunda dağı Allah Taala höküm berген nersени atkarbasaң, kaçan hormatly turgan, ölgöndöbü? Kabırga koyulgandabı? Kaçan? Kıyamat baştalgandabı? Oşondan hormatly agalarım, hormatly ajapalar, hormatly agalar, bir kezde derviş dep koyat. Derviş. Har bir eşikti takıldatıp jüret. Har bir eşik, har bir üyüge barıp süýleşip jüret. Padişah görüp taң kaldı. Bu ýakta ne kılıp jüresiz? Menin jumuşum şul da. Emne jumuş? Adamlar menen Allah'tın ortasındağı mamileni tüzüp jürem. Adamlar Allah menen mamile kılıp kalgıla dep atam. Ne oldu ana natija? Dediler aytdı. Allah Taala mamile kılayın, kel, tovasını kabul kılayın, künosunu keçireyin dep könüp atat. Birok mana adamlar könbey jatat dedi da. Vakıtım jok, niyet bar, jumuş köp, Kuday buyursa devile kalıp ketip atat dedi. Aradan bir kança jil ötkenden keyin karasa, oşolle derviş kabırda jüret, jaykanada jüret. Har bir kabırdın başıga barıp süýlenip.
Padişah görüp taң kaldı. Bu yakta ne kıl жүрөs? Urmatlı padişahım bizden jumuş uşulda. Emne jumuş ele Allah menen adamdardын ortasındağı mamileni tüzүү dedi. Ötkönde sıraganımda adamlar könbey jatat dedin ele. Azır emne oldu? Köndü. Dediler, hazır adamlar köndü, bırak Allah könbey jatat deydi. Adamlar makul kayrele tirilsin, ömür boyu namaz okutum. Kayrele tirilsin, ömür boyu Kur'an okutum. Kayrele tirilsin, men maçtan çıkpay ötüm. Dep aytып atat, bırak Allah Teala könbey jatat, kayra tiriltpey jatat dedi. Urmatlı jaş kары, urmatlı erkek ayal. Bardığızga Allah Teala mümkünçülük berip atat, kel mamile tüzeyin depçi. Andıktan namazlarımızды bekem kılıp kalayla. Bizde azı damın aytkanay jönököy жерге kelgen jokpuz. Iyık жерге keldik. Allah Kur'an'da kasam içip aytkan. La uqsimu bihadal balad. Bul şahar menen kasam içip aytam degen iyık şaharga kelip oturabız hurmatly tutugan. Көрүп atasızlar, bul жерге İbrahim aleyhisselam dua kılgan. Ya Allah, bul jerde tıp-tınç şahar kılgın, türlü meme jemişler menen elini ırıskılantırıp koygun dedi da. Dua kabul boldu. Karang, mına kurmadan başka hiç nesi öspeydi. Bırak tür menen meme jemişti jey alasız da. Allah Subhanahu Teala uşunday tarihi jerge alıp geldi, jönöke jerge emas, tarihi jerge alıp geldi. Oşonduktan urmatlı ağalar, urmatlı ajapalar, biz vakıtımızı tekke getirbeyle. Men qaysı jege barganda eng aksakaldan surayman. 85'ke, 75'ke kirgen aksakaldan. Eng aksakal siz mi? Men. Kançaga 75'ke. Keçele jaş bala deniz dese bardığı ova deydi de. Ova keçele jaş balada kantı mıntıyla 70'ke çıka bilinbeydi deydi da. 70 yıl, 80 yıl yaşagan adam keçele jaş bala deydi aytып atat da. Bolgonu 14 günge, 15 günge keldiniz. Erten Kırgızstan'a barıp ne dep aytasız? Ne dep aytasız? Keçele vardım mene kayra keldim deysiz. Ja bugün ile barıp kayra keldim deysiz. Janalede söz jok ekende aytkangaçı. Nege ömürüz uşunçalık kıska. Oşonduktan bul jeri jönököy jer emas, ıyık jer. Paygambarımız aytты, har bir okugan namazın 100.000 namazga barabar da. Mınday jerde et жерден tappaysız hurmatly tutugan. Karаңыз ya Allah. Tarihi jer. Bardık paygambarlar жалгыз Allah'a gana çakırıp kelgen. Oşolardan birisi Musa Kalamullah, Allah Teala men tüzme-tüz süйлöшкөн paygambar. Azı bardığız iman keltirdik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıklı zat yok. Muhammed Allah'ın elçisi. Musa Aleyhisselam doğrunda La ilahe illallah Musa Kalamullah. Bir Allah'dan başka sığınığa tatıklı zat yok. Musa Allah Teala men tüzme-tüz süйлöшкөн paygambar dep iman keltirişken. Oşal paygambar Yerusalim'de, azırgı İsrail'de eldi toптоп alып bayandı berip atat. Bola turgan nerseni aytып atat. Kıyamatga jakın, akırı kıyamatga jakın çöldü Mekkeliden Muhammed, Ahmad degen paygambar çıgat. Anın ümmetinin köpçülüğü beyişke kiret. Biroq oşonday adamdı özünün jakın tuğandары öldüröbüz dep çıgat. Musa Kalamullah canı janavarlarga, jinlerge bardığına paygambar. Bayanını berip atat. Jana kanatula bardı uğup atat. Oşonda ne kılat? Musa paygambar sözünü ulantıp kele aytat. Oşonda kıyamatga jakın paygambar çıkkanda anı jakın tuğandары özdürü öldüröbüz dep çıgat. Dese kөгүчкөн dua kılıp atat. Ya Allah, oşonday paygambarыңды kutkarıp kalganga maga mümkünçülük ber. Men kutkarıp albasa menin urpaktarım kutkarıp kalsınçı deydi. Al kulum dedi. Al paygambar jaşınıp kaçıp çıkıp ünkürge jaşınat. Dese жылан dua kılıp atat. Ya Allah, oşonday paygambarыңды bir körüp kalganga maga mümkünçülük ber. Men körbösem menin urpaktarım körüp kalsın dedi. Al kulum. Musa Aleyhisselam ötkөндөн keyin Yerusalimden evreyler köçüp kelgen bul jerge. Nege? Biz paygambarga koşulup Kıbıtı Firavundun urusundan öç alabız. Paygambarga jardam berебиз dagы kayra Kıbtıylardan öç alabız dep köçüp kelişken. Keldi Allah'tın hükümü, senin kalağın emas, evreynin kalağı emas. Allah'ın hükümünden paygambar kimlerden çıkıp kaldı? Araplardan çıkıp kaldı da. Bolbay kaldı, evrenin bardı artga ketti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerde 13 yıl mehnat kıldı. La ilahe illallah.
ушуга гана. Неге азыр биз менен бардыгыбыз айланып аткан Кабанын ичиге мушриктер 360 бутты тыгып алган болчу. Ошончаны киргизип алган болчу. Алла адаштырбасын. Алла кимди адаштырган болсо, аны эч ким туура жолго баштай албайт. Алла кимди туура жолго баштап койгон болсо, аны эч ким адаштыра албайт, урматтуу тууган. Лат, Узза, Манат, Санам түрү менен ат коюп алганда өздөрүчү. Сиз менен бизден алдың деле, мушриктер деле Меккеге, умрага, ажыга келген. Бирок пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, Алла өкүм бергендей эмес, өзү каалагандай ибадат кылганда. Өзү каалагандай кылган. Ушул эле Кабаны бир кезде жылаңач айланып калышкан, эркек аял дебей. Неге? Өзүнүн каалоосу ошол болгондо. Сиз менен биз шүгүрчүлүк кылайлы. Ошончо менет ата-бабаларыбыз курбанчылык кылып, ыйлап, 6 айлап, ат эшеги менен жөө келип биз үчүн дуа кылды. Сиз менен биз бүгүнкү күнү куду менен оолядайлы. 6 саатта самолеттен тап этип түшүп калдык да. Урматтуу тууган, ата-бабанын курбанчылыгы ушундай мүмкүнчүлүктү Алла берип атат. Шүгүрчүлүк кылың, мунун дагы жообу бар. Макул, башка жака кетпейин. Келди, пайгамбарыбыз менетти кылды, бирок өзүнүн жакын туугандары каршы чыкты да. Өлтүрөбүз деп чыкты да. Пайгамбардын башыга акча салды, 100 төө сайылды. Ким башын алып келсе 100 төө берилем деген. Мен деген батырлар айгырларыны, найзаларын көтөрүп алып чыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качып, Саур таусуна бардыңыздарбы? Зияратка барасыздар, ошон башыга чыгып жашынды. Эң акылдуу кафырлардан эң акылдуу пайгамбар менен Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху изини көрүп келейтат. Мана жаңы из ушул, тигичи ал башка эски из. Аллахтан өкүмү келген учурда Алла Таала эң акылдуу адамды акмактын деңгээлиге түшүрүп, эң акмакты акылдуудун даражасына чыгарып коет да. Араларда бир акмагы бар эле, о төлкө көргөнүгө гана ишене турганчы, иис-пиис жаңы эски кызыктырбай турган. Кууп келди, келсе эле көгүчкөн турат, көрүп туруп эле айтты. Эгер Мухаммед менен Абу Бакыр мында киргенде үңкүргө көгүчкөн учуп кетет эле. Азыр таппай калсак сени өлтүрөбүз деди да эң акылдуусугачы. Эң акылдууга дагы жан керек экен да. Туура айтасың, мен адаштым. Бияка киргенде көгүчкөн учуп кетет эле деди да. Пайгамбарыбызды өлтүрөбүз деген кафырлар көгүчкөндү кууруп жеп коюшу мүмкүн эле. Бирок ал көк көрөгөндөн душманга такап туруп алды, ошону көрүп эле душман атка кайтып кетти да. Ушунчалык деңгээлде жакын барган Абу Бакыр Сыддык разыяллаху анху айтат: Алланын элчиси, азыр бирөөсү эле эңкейип карай турган болсо бизди таап алат деди да. Пайгамбарыбыз не деди? Ла тахзан инналлаха маана. Эч кандай өкүнбө, Алла биз менен деп койду да. Ошондон акмак көгүчкөндү көрүп эле айтты: "Мына учкан жок, азыр сени өлтүрөбүз." Дедилер: "Сен туппа туура айтасың, башка жака кетип, кеттик деген бойдон кетип калышты да. Өмүрүндө көгүчкөн арнап койду эле. Алла Таала ошол көгүчкөндөн урук тугун бардыгына кыяматка чейин ырыскысыны төгүп берип койду да. Көрүп атасызбы, көгүчкөндүн ырыскысын көрүп атасызбы кандай экен? Төгүп берип койду го, урматтуу тууган. Сиз менен биз имандуу мусулман инсан эң ашраф, шарафаттуу. Өмүрүңүздү пайгамбарыбызга, өмүрүңүздү динге арнасаңыз, Алла Таала урук тугуп бардыгына ырыскыны төгүп бергенге даяр да. Biz ömürüzde arnamagandыгы үчүн, biz көңүл бурбагандыгыбыз үчүн балдарыбыз, неберечелерибиз дүйнөнү басып кетти де. Bir балам Америкада, bir балам Россияда. Мактанасың ғой. Неге ырыскысы чачылып кеткен да, урматтуу тууган? Дуа кылың, Аллах Таала урук туган бардыгын ырыскыны төгүп берип койсун да. Ушундай жерде жүрөсүздөр, урматтуу туугандар. Ошондон Алла Кур'ан Каримде айткан: "Инна awwala baytun udi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Бүткүл аламга хидаят жана береке үчүн эң алгачкы курулган үй Мекке, урматтуу тууган. Буга чейин ырыскыбызга эле береке сурап келди. Алла ырыскыма береке бер, айлыктан айлыкка жетпей атат. Эптеп жетсе болду. Ошондон убакытыбызда береке жок. Үй бүлөңдө береке жок, ден соолугуңда береке жок. Азыр сураса бардыгы бир жер оорукчанда, бирөөнүн тиши, бирөөнүн ичи, бирөөнүн путу, бирөөнүн көзү, бирөөнүн кулагы. Неге? Ден соолукта береке жок.
Үй бүлөбүздө береке жок, мурдага атылады, карасаң канча бир тууган